odi tona enro kopie mu pay TV ase na we hwe odi tona style na no mama kai 2016 style be by near friend I believe I can fly ohano na ejina so me nyantaba metu akodo nchen me hu ye na ba me chim na me say oh this is fashion it's nice na me ka say nice na eye me fe no na me hwe comment section na esenkofo pi ne me nya adwen say oh sister Sandy ada na wo say odi to na ho ayefe na omo bi say o comment section say oh what is going on and na comment section nkofo bi say na bibia ye okay na no say kwahye mata de we ye mata na me say oh asem de wodi jame a na why careful aha ye slippery because say enya me na me pam atade ne ma no say enya me na me gu na gudie ne hye na somade ne de me bi ntimi nhyem ye nti a wo hye but ye betimi de afa ha bisa ne say tona Ghana for sen ka me misa wo say bibia ye okay ya oho na me se we de me na me Ghana entertainment prefect mate me ba han ma bibisa mo nti anopa odi me ba opunu mu a na je say nye bone na emu me de me so ho ayefe Ghana for na e kan comment nim say bibi ha wa me hu na fabric so se wo say betimi apam nye me bia ma wa oho na me se o munyai wo kwa na nsia na ama me kan chinegu oh me ni o maka na kwa me she tuntum ni because we yim na me boa wo Ghana for say o ma me we yim na upie party ase ti akoye me ni makoye bibia wo ho na me so anope o mo de asoma me ti odi me ba ya enye bone ti obi bisa say dear na sister Sandy can a video no way pacho eni beautiful oh handsome boy me sorry pa me kwa me home fa me na yesa wa yi mu ntino e no hwan se me home fa me mesre wodi nkrato na me yesomafo eti wo asem bia fa beja me mesa aka ma se na o mo soma me no o ba me de me so ho ayefe Ghana fon so chiema I believe I can fly oh